madawag kata nauli manang pasahaton ulos sabot siyan hula-hula marga bakara lubaba tulot siupik marhiti dohot rap dohot tulang roro nami marhiteon hupasa tama puso kami ma tulang nami Roma hamu tulang nung ngaradi hami parkilingom muna asa pasatauma nahopar tu pertuaun ni damang na tahulong Sanay ba ito na perang mulo kaya na marludbi ang diyan matok pero nun marludbi pagka dia perhorasan kita betuan lagi hamuna kalau mah kaya marludbi di hamu guru namin bisa caraon, harus cara. Iri batang di musa long dan lucu kalau ngomong. Mana tu? Kalau lalu udah muna, kita tahu bukan tahun yang orang baru itu. Dari kumpul lan, nyadang berbeda gitu, ada orang yang berbeda gitu. Nunggu perjuangan ho lao. Manapot to kamu dan dia pada sarahol siya muna nakita tasdo di kami di daon paparami dia himukmu di rumulun ras lo rohanami alas kau pinopar doho alero godita kini bagi kami ada di pagarat todo kangamu yak yang murah ang dia ba di parporting mon pergula rohana aku pa sobat-sobat mo yang di golumon ang dia mangula rohana diluluyak ka pinopar-porok ka keluar balaw tadi sama kasaruwa tu dulu nang dia marabuk nauli marabuk gareng dulu di seru na param patut pa dua mapasok-pasok lagi sa ruwa param hindi kasaruwa namin atas kepala di borong-borong kada dua sa suruh masa bote anu pasal tami urus sabuk borong boru ini mangulu masa ruwa na param mo dala satu na kaya matutu jadi mau lihat matulang kalau orang makan yang kumul sarutna kumulin to agron namin asmar bangun tuh turap kamu malasung na tulang nah seka sinomor amar si motor kita nakkan itu riwa hidupi Tusaka anak kering marlibat dengan tulang dah tangi aku kau masa tero mula tu pada waktu pun apa sugit nak kalau dah mang baru asa mula mah tu tempat baru mesti anak tahu putang guaran dohok boru Pato pasien pau pusian anak, pau pusian boru, nini, nono, makaradihan, terhadap patok. Oh, betul berbahasa Indonesia nama tuh, cepat-cepat. Yang merasa cucu dari anak laki-laki, merasa cucu dari anak perempuan ke depan. Bersiap-siap. Atau Pak Sobat. Mula kita tempat. Tahu tu senara.
Sanana. Sepuluh. Dari kemarin di sini setelah kon. Nonton be, naksaan be.